Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza, nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze kubampera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakubwira ko abasirikare benshi b'u Burundi bashiriye i Mulenge, abandi barakomereka. Abasirikare b'u Burundi bagera ku 10 barimo n'ufite ipati rya kapiteni n'undi wari muri FDLR ufite ipeti rya majoro, nibo baguye mu gitero izi ngabo zagabye i Mulenge muri Kivu y'Amajyepfo, ahari kugenzurwa na M23, bakakubitirwa nyuma yo kugaba iki gitero. Ibi byabaye ku munsi w'ejo ndetse no muri iki gitondo habyukiye andi makuru akomeye cyane. Mutera agatemba babwira amakuru ari guturuka i Mulenge, n'ubundi urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. Ingabo z'u Burundi gusa icyo wamenya nuko zihashiriye ku bwinshi. Uru rugamba barwanya hano ntabwo bazarwibagirwa n'aka na gato, ndaje mbikubwira. Ndakubwira ko mu mujyi wa Goma M23 itegereje umuryango wa MONUSCO ndetse n'umuyobozi mukuru w'uno muryango wa MONUSCO. Magingo yangaya M23 iri kwakira abayobozi batandukanye nyuma yuko uwitwa Joseph Kabila Kabange asesekaye muri uyu mujyi wa Goma. Ku ikubitiro rero bategereje umuyobozi wa MONUSCO ku ruhando mpuzamahanga asesekare mu mujyi wa Goma kuganira na M23. Ese biraza kongera kurakaza Tshisekedi nyuma yuko abahagarariye umuryango wa EAC nabo basuye iyi M23 mu mujyi wa Goma bikarakaza Tshisekedi? Ese uyu muyobozi wa MONUSCO nawe nasesekara mu mujyi wa Goma Tshisekedi ari byitwaramo gute? Ibi byose ni byo kwitega tukareba, ndetse ndaje nanakubwire ese iki MONUSCO ishaka kuganira na M23. Ndakubwira rero ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar. Ese Perezida Tshisekedi na Kinshasa muri rusange bazemera guhagarika inkunga yose bagenera FDLR mu guhagarika nyine imirwano ndetse no guhagarika ubushyamirane? Magingo yanga Kinshasa ikisabwa no guhagarika ubufasha iha FDLR, ndetse u Rwanda narwo ngo rugakura ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose nibyo biri gutuma iyi mishyikirano iri kubera i Washington ndetse n'i Doha muri Qatar itagera ku ntego yayo, kuko Kinshasa ntishaka kurekura FDLR cyangwa ngo ireke burundu. U Rwanda narwo rurashinjwa kuba rufite ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo rubihakana kenshi rukavuga ko nta ngabo rufite, rugatanga n'ibimenyetso bifatika, ahubwo rukavuga ko Kinshasa iri kuyobya amahanga kugira ngo idahagarika inkunga igenera FDLR. Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire n'akantu ku kandi mu biganiro biri kubera i Doha muri Qatar ndetse ni Washington, kuko magingo yangaya ibi biganiro nabyo bishobora gukubita igihwereye bikaba byaseswa, nyuma yuko ari kugenda hagaragaramo ingingo zitandukanye muri ibi biganiro ziri kugonga impande zombi hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Urabyibuka ko hari n'ibindi biganiro biri kubera muri Qatar biri guhuza Kinshasa na M23, byo bisa nkaho byakubise igihwereye, kuko Kinshasa yasabwe kurekura imfungwa zose yafunze zizira ngo kuba zikorana na M23. Kinshasa irabyanga, ndetse M23 nayo isabwa kuva mu bice iri kugenzura, irabyanga. Ibiganiro rero byose nabyo bishobora kuba bigiye kurangira ntacyo bigezeho. Ibi byose ndaje mbikubwira, ndetse n'ibyo Qatar yongeye gusaba impande zombi, ndetse n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba impande zombi. Magingo yanga ibi biganiro by'idoha muri Qatar n'ibiri kubera i Washington nibidatanga umusaruro, n'ubundi nta kabuza ubushyamirane burakomeza hagati y'impande zombi. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndanakubwira n'andi makuru ari kuva i Kinshasa nyuma yuko uwitwa Jean Pierre Bemba ashinje Joseph Kabila Kabange na Moise Katumbi Chapwe ko bashaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hari amakuru menshi cyane iyo Kabila ashaka gutangaza nyuma y'aya magambo ya Jean Pierre Bemba.
ese Kabila aratangaza iki? Mutege amatwi mbabwire aya makuru. Ndaza kubwira ko Minisitiri wa Justice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba yongeye kwigumura ku bushinjacyaha. Ndakubwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje igishobora kubangamira ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakubwira kandi andi makuru akomeye cyane ari guturuka ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Hongeye kubura urugamba rukaze ndetse ruranahabyukiye muri iki gitondo. Ndakubwira Warikare amakuru ari kuvayo, ndakubwira Imulenge ingabo z'u Burundi ibyo bahuriyeyo nazo, ndakubwira Uvira uko byifashe ndetse n'ahandi henshi, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi ishyaka rya CNDD-FDD riri kwiharira amatora yose yaba y'abadepite cyangwa aya Sena. Barashaka kuzuza abo mu ishyaka ryabo muri guverinoma 5 kuri 5. Reka mbahereze ikaze nanabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Nike tubagezaho amakuru ya mbere yize wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere mbere muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo abasirikare benshi b'u Burundi bahashiriye ahitwa Imulenge, abandi barahakomerekera. Abasirikare b'u Burundi bagera ku 11 barimo n'ufite ipeti rya kapiteni n'undi wari ufite ipeti rya majoro wo muri FDLR baguye mu gitero izi ngabo zisanzwe zifatanye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 na twirwaneho bagabye mu gace ka Rugezi ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bitero abo basirikare b'u Burundi ndetse n'aba FDLR babigabye, ariko birangira M23 ibagoye gitumo kuko yabarashe mu buryo buremereye cyane. Batangiye bagaba ibitero mu birindiro by'abarwanyi ba M23 na twirwaneho biherereye mu duce two muri Rugezi, ndetse ni ibitero batangije ku itariki 9 Kamena 2025. Ibirindiro byari byagabwemo ibi bitero byari bya M23 byombi byari birahitwa Rugezi n'ahitwa Mucikacika no kwa Didasi, maze bakimara kugaba ibitero babikubitiwemo ku buryo ingabo z'u Burundi zimwe zahunze izindi zikaraswa izigera kuri 11 zikicwa. Nubwo uruhande rwa leta ari rwo rwagabye ibitero ntibyabujije M23 kubisubiza inyuma ndetse no kubagwa gitumo, kuko abasirikare benshi b'u Burundi baduhaye ubuhamya bavuga ko bahakubitiwe mu buryo bukomeye cyane, ndetse bavuze ko ari n'intambara barwanye batazigera bibagirwa na gato. Bamwe mu baduhaye aya makuru batubwiye ko ibi bitero byagize ingaruka zikomeye cyane hano Rugezi, kuko hapfuye umusirikare mukuru ufite ipeti rya majoro wo muri FDLR ndetse n'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni mu ngabo z'u Burundi. Hanapfuye kandi abasirikare benshi b'u Burundi bagera ku 9, abandi benshi barakomereka ndetse n'aba FDLR. Ibi bitero byagabwe kandi kuri uyu mutwe wa M23 ifatanyije na twirwaneho byasize abaturage benshi bongeye guhunga urugamba, kuko yari imirwano itoroshye na gato. Benshi bahungiye muri teritwari ya Fizi, abandi bahungira Ibaraka mu mujyi mukuru w'ino teritwari. Ndetse andi makuru aravuga ko ku munsi w'ejo abasirikare benshi b'u Burundi bongeye kugaruka hano muri komine ya Minembwe kugira ngo bongere kugaba ibitero, ariko nanone basubijwe inyuma, gusa nta wigeze agwa muri ibi bitero. Andi makuru aravuga ko kugeza ubu ngubu ibi bitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi banabigabye mu gice cya Mikenke n'ibice biherereye mu nkengero za centre ya Minembwe. Gusa kubera M23 yari byiteguye yarabarashe kugeza ubwo ingabo z'u Burundi ngo zigera ku 100 zari zavuye ahitwa mu Bijabo hasubiyeyo mbarwa. Magingo y'anga hari n'abataramenyekana ko baba barishwe, ariko M23 yarabarashe mu buryo buremereye cyane ndetse ibarashisha ngo intwaro zikaze, nk'uko umwe mu basirikare b'u Burundi yagiye abitubwira. Ni urugamba ngo rutwari rworoshye n'aka na gato, ni urugamba bagabye basa nkaho biyahuye, kuko M23 ntabwo bari bazi aho iherereye, ntabwo bari bazi ibirindiro byayo aho biri. Rero bisanze baguye mu gaco ka M23 na twirwaneho.
reka munyemerere mve kuri iyi ngingo n'ubundi nerekeze ku biganiro biri kubera Doha muri Katari. Ese Kinshasa yabizemera guhagarika inkunga yose igenera FDLR mu kuyirandura nk'uko ibisabwa? Muri iki cyumweru rero biteganyijwe ko intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zizongera guhurira Washington DC mu ntego nyine bagamije cyangwa mu ntego ikomeje ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi. Inyandiko y'umushinga wa kabiri w'amasezerano yabonywe na RFI ijya kure yo gutangaza amahame yashyizweho umukono muri Mata umwaka ushize i Washington DC na ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nyandiko iriho rero kugeza ubu ngubu aya masezerano harimo kuba aya masezerano ngazashyirwaho umukono hagati y'impande zombi, ariko hakabanza kuba hasabwa ibintu bikurikira. Magingo ya ngaya ikibazo gihari ni uko ngo u Rwanda ngo rutari kwemera ko ingabo zarwo ziri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ahubwo ivuga ko yashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku bw'umutekano warwo. Ikintu cya kabiri kiri gusabwa ni ugukuraho tidezinye muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi gahunda rero yashyizwe mu bikorwa guhera muri 2021 kimwe no mu ntara ya Ituri. Biteganyijwe ko rero igomba guha umwanya ubuyobozi bwa gisivili kugira ngo inzira y'ibiganiro itere imbere. Iyi nyandiko kandi ivuga ko ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Kinshasa na M23 ngo nayo igiye gushyirwa mu bikorwa, ariko M23 ikavuga ko iyo ibi byo guhagarika imirwano itabikozwa kuko Kinshasa ntabwo ari ngo umubanyi mwiza, niko M23 ivuga, kuko M23 ihagarika imirwano Kinshasa ikagoma igaba ibitero cyangwa abasirikare ba leta bakagoma bagaba ibitero. Amasezerano rero nubwo bishobora kurangira atageze ku ntego yayo ni uko nguko ateye. Gusa uyu mushinga w'ayo masezerano kandi uteganya gukemura ikibazo cy'inyeshyamba za FDLR burundu, nabyo biri muri aya masezerano. Ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba guhuriza hamwe nta buryarya mu kumenya no gusuzuma no gushaka no guhagarika kubaho kw'inyeshyamba za FDLR. Ubu bufatanye rero buri mu bugize kandi aya masezerano y'ibikorwa yanemerejweho i Rwanda ndetse na Nairobi mu Kwakira 2024. Murabyibuka ko rero ibiganiro byaberaga i Rwanda na Nairobi nabyo byari byarasabye Kinshasa gusenya FDLR. Iyi nyandiko kandi ivuga ko nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izabuza kandi igahagarika inkunga yose y'ibikoresho cyangwa y'amafaranga yaba iy'imbere mu gihugu cyangwa iyituruka inyuma y'igihugu igenerwa FDLR. Inyandiko nishyirwaho umukono imihigo izakoreshwa mu gihugu hose, nubwo Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bizakomeza kwibandwaho, ariko uyu mushinga niwo uri kwigwaho wo guhagarika inkunga za FDLR. Igikorwa nyacyo rero cy'imishyikirano rero kizatangira muri iki cyumweru, ndetse bishobora no gutuma habaho inama yo ku rwego rwa ba minisitiri mbere y'ayo masezerano azashyirwaho umukono n'abaperezida bombi, hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze mu mujyi wa Goma. Ahangaha M23 itegereje umuyobozi wa MONUSCO ku ruhando mpuzamahanga. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bintou Keita ategerejwe mu mujyi wa Goma kuganira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Aya makuru avuga ko Bintou Keita ko azagera muri Goma muri ku itariki 12 kuri uyu munsi nibwo biteganyijwe ko rero asesekara mu mujyi wa Goma aje kuganira na M23. Bintou Keita ategerejwe i Goma ahahoze ari icyicaro gikuru cya MONUSCO kikaza kwimurwa ubwo M23 yari imaze gufata uyu mujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2025. Uyu Bintou Keita yagiye yumvikana cyane ashinja uyu mutwe wa M23 guhonyora ubwisanzure bwa muntu cyangwa uburenganzira bwa muntu. Uru ruzinduko rwe rero mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo rugamije kubaza amakuru
ndetse n'impinduka zagezweho n'ingaruka z'intambara zageze ku baturage kugira ngo azabone ibyo ashingiraho ashikiriza cyangwa ahereza akanama ka ONU gashinzwe umutekano n'amahoro mu nama yako iteganyijwe ku ya 27 Kamena 2025. Ibi bintu bikahita kuza kwe igoma. Benshi mu basesenguzi babona ko M23 ari ikimenyetso ko iri huriro rifite umwanya ukomeye mu byatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongera kubona amahoro. MONUSCO yagiye igaragara ndetse igaragaza n'umuhate munini wo gufasha igisirikare cya leta mu bikorwa byose, byaba ibyo ku rugamba ndetse no guha izi ngabo za leta imyitozo ya gisirikare ndetse no kuzifasha gushaka amakuru. Nyamara umutekano mu mujyi wa Goma no mu bindi bice biri kugenzurwa na M23 uruta kure uwahoze uri mu bice biri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. AFC M23 nyuma yo gufata ibi bice byose yahise ishyiraho abayobozi b'imijyi na ba burugumesitiri kandi ishyiraho na ba guverineri ndetse n'abandi bayobozi batandukanye. No ku munsi w'ejo yashyizeho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Magingo ngaya rero M23 ikomeje kugenda yakira abayobozi batandukanye baturutse ku ruhando mpuzamahanga baje kuganira nayo mu kugaragaza ko ishaka amahoro ndetse yagaruye ituze mu bice iri kugenzura, igatanga n'amaraporo yose y'ibiri gukorwa magingo aya. Bwana Nsanzimfura Jarimura ku kijyanye n'ingabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo, yego, Amerika ibintu yatangaje ahangaha yego niho kujya ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Abantu benshi nahoze mbona batera comment bavuga bati noneho propaganda zakoze pe. Magingo ngaya ikiriho nuko Kinshasa, yego, iyo navuga ko noneho iri kumwenyura kubw'ibyo imaze iminsi ishinja u Rwanda na Amerika ikaba yaryunzemo. Ibi byose rero birakomeje kugenda bikura uruntu hagati yayo yo muri aya masezerano nyine, bishobora no kuba imbogamizi yo kuba aya masezerano atasinywe. Yego, kuko nk'ubu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragaje igishobora kubangamira ibi biganiro by'u Rwanda na Kongo. Yego, turabigarukaho hanyuma tunababwire ko ibiri urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruri mu mutima w'ibiganiro Amerika iri guhurizamo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, hari ibiri gupangwa cyangwa se kuganirwaho. Hanyuma rero turababwiraho tunababwire ko umubare w'abarwanyi ba FDLR basigaye ba mu Burundi mu mboni za RDF ese ni bangahe? Mu Burundi gusa no mu burasirazuba bwa Kongo bigaragara ko bagihari kandi FDLR ifite n'ububasha bwo guhungabanya umutekano w'igihugu bihabanye n'ibyo Kinshasa rero maze iminsi itangaza ivuga ko ari abantu bari aho ngo bintica nikize ngo badafite icyo batwaye rwose. Ejo bundi RDSTC uyu mushakashatsi akaba mu by'ukuri impirimbanyi yagize atya anyarukira mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi yatangaje byinshi ku mutwe wa FDLR. Kinshasa ikomeje guha uburyamo bushyushye. Hanyuma reka turebera hamwe byinshi biri kugenda bigaruka ku kibuga cy'imirwano, ariko turabanza Bukavu gato tubabwire iby'imbundi 189 zimaze gutangwa n'abaturage ku bushake. Ego hari ibiri kugenda bitangazwa uburyo zagiye zibonwa nako, kandi ntabwo ari gusa ari mu mujyi wa Bukavu. Kuko magingo ngaya haturitse bombe. Ni bombe yaturitse, abantu benshi ntabwo baramenya ibyo ari byo neza, ariko ni bombe yaturutse ku munsi wo kuwa kabiri. Yego, nubwo habaga inama y'umwe mu bayobozi ba M23 hariya n'abaturage, byaje kugenda biterera. Ni burugumesitiri wa komine Kadutu. Turaje tubyinjiremo. Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho nyine urumva ni ibikoresho bya gisirikare byagiye bibonwa byahawe M23 ni byinshi byagiye bibonwa bite. Abaturage barashimwa mu buryo budasanzwe. Muri teritwari ya Rucuru habaye imirwano kwa kabiri, ariko ni imirwano yacibira rwose na sigare zitari nziza tujye kuba tugarukaho. Abazarendo na M23 bongeye gukozanyaho mu buryo bukomeye, ndetse hari n'ubwo bwo k'imirwano ishobora no gutotera utundi duce dutandukanye two muri no Rucuro. Yego. Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho yitwa Jean Pierre Bemba, ni Minisitiri w'Ubwikorezi, aganira na Top Congo FM yateye twatsi ibyo yari yavuze ku munsi wabanje avuga ku Rwanda.
ese ni ibiki turaje tubigarukeho. Uyu Bemba n'umwe mu bantu bari gushinja Kabila guhemukira Tshisekedi no gushaka kumwica, akavuga ko ngo we n'abandi bambari be barimo yashyizemo na Moise Katumbi yego ko bashaka kwica Tshisekedi. Yego. Ariko none ibyo yatangaje ku Rwanda kuri uwo munsi yongeye kubinyomoza, turabigarukaho. Minisitiri Mutamba, Constantin Mutamba rwose yongeye kwigumura ku bushinjacyaha. Yongeye kwigumura Yego. mu buryo bukomeye cyane. Turabigarukaho. Atari yavuzwe y'ibyabaye kuwa kabiri mu Bibogobogo nayo turayazanye rwose ni menshi, turaje tubabwire, ndetse n'imirwano ikomeye cyane iri kubera muri ibi bice byo hepfo muri Kivu y'Epfo n'ubundi. Yego. Ndetse no mu nkengero za Uvira. Yego. Hanyuma M23 yashyizeho guverineri mushya wa Kivu y'Amajyepfo, ese uyu ninde? Arasabwa gukora iki? Turaje tubigarukeho. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ngo hari ibintu yagiye apanga biza kugenda neza, ndetse rwose ubu matora CNDD-FDD niyo iri ku isonga, amajwi 100 kubyo ntabwo byumvikana. Nuko ngo ikiri kuvugwa nuko CNDD-FDD yikubiye imyanya yose mu nteko nshinga amategeko ni rezilita. Turaje tubigarukeho, turanyarukira hanze. Turabwira amakuru ari guturuka mu karere muri Kenya. Muri Kenya haravugwa amakuru yuko Perezida Ruto yashengwe n'umusore ngo wapfiriye muri kasho ya police yazize iki. Igisirikare cya Sudani kirashinja ingabo za General Haftar wo muri Libya kugaba ibitero ku mupaka. Yose rero tugiye kuba tuyinjiramo tuyave imuzi n'umuzingo gatanu ku kandi. Tubahaye ikaze. Reka rero mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Bwana Sanzimfura, yego, nyemerera duhere kuri iyi nkuru navuga ikomeye cyane iri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Urumva mu gace ka Uvira. Muri Uvira. Ati yego, reka duhere Uvira. Reka duhere Gatogota. Katogota. N'umutarama mpaye brief avuga ati ndaza kuyarambura, ariko rwose ku murongo wa telefone yaje kubura. Gusa yambwiye ko aha Gatogota muri Sud Kivu ngo hafatiwe intasi 3 zo ku ruhande rwa coalition zo mu kwa guverinoma Kinshasa. Urumva ngo harimo mu bafashwe 3 harimo abarundi 2. Yego. N'umwe muri Tanzania. Urumva ngo bari baje gutata M23, ariko ngo mubafashwe uko ari 3 harimo umukobwa umwe. Bari baje gutata ibirindiro bya M23. Aha ngaha Gatogota urabizi amaze iminsi havugwa ngo icyitwa ruswa. Guverinoma Kinshasa yo aba propagandiste bayo nibo bazavuga ko Kabila ari kohereza ruswa mu bazarendo bahari ya Gatogota kugira ngo bagambane. Yego. None ubwo ngo hagatangiye gukoreshwa intasi z'uruhande rwa Kinshasa. Yego. Aha Gatogota ni ibyo ngibyo bihari. Noneho muri Masisi habayemo gusubiranamo. Yego. Gusubiranamo kw'abanyatura abazungu muri Butsindo, muri Gise, hano za Miyanja, muri Masisi nyine. Hongeye kubaho irasana nyuma yaho General Mayanga yari yatumye delegation ye kujya guhuza General Kagiri ndetse na General Hakiza. Yego. Ko bamaze iminsi badacana waka. Noneho abo General Major Mayanga yohereje guhuza aba bombi ari bo Kagiri ndetse na Hakiza ngo barwaniye mu nzira, ngo barwanye ivumbi ratumuka, ngo ndetse ngo n'abamari babo ngo bari babeskotinze haguyemo 3 ku ruhande rw'uyu Kagiri. Yego. Numbaze ngo barwaniye he muri centre ya Miyanja. Batumva niho barwaniye, ariko ntabwo wamenya ngo bapfuye iki. Yego. Urumva mu kurwana kwabo rero aba Hakiza ndetse na Kagiri Mayanga yari yohereje biravuga ko ntacyo byatanze. Yego. Ndetse sorry. Yego. Byaje kurangira n'ubundi biganiro bari bagiyemo bitabaye. Yego. Ntabwo byabaye kuko rwose barwanye ivumbi riratumuka ahangaha. N'abaturage babyitangarije. Urumva ikindi kiri kuvugwa. Urumva yego, muri Masisi muri lokalite ya Ruwama
urumva abarundi ndetse na nyatura abazungu ngo baje kugaba ibitero kuri M23 baje gutata M23 urumva bayigabyeho ibitero bagamije ngo kwiba inka z'abaturage ahangaha muri ibi bice urumva gusa ngo baje kugwa muri ambushi ya M23 batandatu barapfa hafatwa amatiku 8 ni igitero ngo cyari kiyobowe n'uwiyita general autoproclamé peke yego urumva abafashwe rero ngo bahise bajyanwa muri Kicanga urumva ngo uwabajyanye ni Colonel Samuel wa M23 niko amakuru ari kuvuga ahangaha muri teritwari ya Masisi yego muri Masisi hamaze iminsi havugwa imirwano iremereye cyane. Imirwano rero imaze iminsi ivugwa muri teritwari ya Masisi Bwana Nsanzimfura Jarimura na n'ubu haracyari ikintu cy'ubwoba rwose n'ikikango hagati y'impande zombi hano muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'uko hamaze iminsi hakozwe deployment mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ahitwa Nyabyondo urumva yego Nyabyondo centre Nyabyondo ndetse na Masisi centre umuhanda uhuza utu duce ngo mazemo iminsi umwuka mubi urumva kuva ku cyumweru tariki 8 Kamena kubera imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'abarwanyi b'Abazalendo bo mutwa APCLS bamaze iminsi barwana na n'ubu ntabwo ituze rihari kabisa nta tuze rihari twahoze tugerageza guhamagara bariyo wari waduhaye mu by'ukuri amakuru mu buryo buvunaguye ngo turamburire kuko yari tayari twamuze ku murongo wa telefone ariko ubwo masaha ari imbere turaza kuba twamenye byinshi noneho amakuru yabanje kutusogongeza tubwiye ko mu bice bitandukanye byo muri uyu muhanda nyine Nyabyondo ujya Masisi centre n'inyeshyamba za M23 ngo nizo zari zatangije igitero ku birindiro bya Wazalendo kuva ku cyumweru biri ku musozi witwa ngo ni Kikonda ahantu ngo hari strategique cyane hafi y'umudugudu wa Bukombo gusa Wazalendo ngo bashoboye gusubiza inyuma icyo gitero cya M23 umudugudu wa Bukombo uri hagati ya Nyabyondo na Masisi centre bituma imihanda ihuza imijyi yombi ihungabana ubwo rero nahangaha imasisi ni ibi biri kuvugwa muri teritwari ya Warikare naho hari amakuru ari kugenda turukayo urumva yego y'imirwano naho hari na map de sanga ndi kubahereza ubundi urumva muri Warikare naho haravugwa urugamba urumva mbona rumaze iminsi kabisa yego Talamu rwose yavuze ambwira ko hari urugamba ariko amakuru noneho yibanza ambwira urumva yavuze ko ngo mu gihe umwaka w'amashuri wa 2024-2025 uri kugana ku musozo amashuri atandatu akorera mu itsinda rya Kisimba muri groupement ya Kisimba ni muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru ngo yafunze imiryango kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru ngo kubera ibikorwa by'inyeshyamba za M23 rero amakuru aturuka ku bayobozi b'inzego z'imidugudu avuga ko ngo ayo mashuri ari ayakurikira EP Kailenge BC EP Mikolo EP Kisimba EP Ngomito Institute Nyamikuru ndetse na Institute Ngomito ababyeyi abanyeshuri n'abarimu bamwe ngo bahisemo guhungira kubera ikibazo cy'umutekano muke muri ahangaha muri iyi groupement ya Kisimba urumva ngo bahungiye mu mashyamba ubu ngo ntago bari kwiga izi ni ingaruka z'intambara hano muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse mu bice bya centre Warikare haracyari ubugizi bwa nabi byo gukorwa n'Abazalendo yego ndetse bishobora kuza kurangira rwose M23 itangije operation yo gusubira muri uyu mujyi wa Warikare urabizi ko ibiganiro Doha ntacyo byakubise igihwereye noneho rero ubwo Hakisimba barakitegura mu bice bya Zakibati barakitegura abahungu baradeployinzwe mu minsi ishize twabigarutseho ibikoresho bityaye bishya n'abahungu batyaye bashya bavuye ku rugamba ari bashyushye baraza gutangiza ama operation igisigaye n'itegeko rya Mwenyewe yego ari muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyepfo ho sinzi no twaviriyeyo rimwe gusa amakuru ava i Bukavu dukubite tubangura hari inkuru ivuga ko burugumesitiri w'Ikimenya bose wa komine Kadutu yego witwa Byamungu Kazimiri
ngo yarokotse igitero cy'ubugizi bwa nabi cyari kigamije kumuhitana hifashishijwe grenade ku wa kabiri tariki 10 Kamena 2025. Byabaye ubwo yarasoje inama rusange yabereye kuri stade ya Fumnu mu murenge wa Kadutu. Uwo burugumesitiri rero n'itsinda yarayoboye nta n'umwe wigeze akomereka cyangwa se ngo ahitanwe ni grenade, gusa byongeye gutera ubwoba bati noneho ahangaha ntabwo ari ibyo kwizerwa, haracyari ibikoresho bya gisirikare mu baturage, haracyari intwaro bishobora kubangamira umutekano w'abaturage. Hongeye kugaragara mu by'ukuri umwuka w'ubwoba, ubu hagiye gutangizwa amasuku vuba cyane ku buryo rwose binavugwa ko hari bimwe mu bikoresho byatangiye kugenda bihabwa aba M23. Dushimire cyane abaturage bahariye Bukavu bakomeje kubishyiramo imbaraga kugira ngo mu by'ukuri ikibazo cy'umutekano no mu mujyi wa Bukavu gikemuke. Hanyuma twihuta cyane, i Bukavu amakuru aturukayo ni menshi. Hari imbunda 189 nizo zimaze gutangwa n'abaturage ku bushake nta gahato. Yego, ni ibikorwa rero by'indashyikirwa byo kwimakaza umutekano n'amahoro. Abaturage rero bo muri aka gace ka Nderendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu, ubwo si Ndendere, bamaze rero gushyikiriza ku bushake intwaro 189 uyu mutwe wa M23 muri uyu mwaka wa 2025 kuva muri Gashyantare kuva uyu mujyi wafatwa. Izi ntwaro zari zinyanyagiye hirya no hino mu baturage, ndetse ibyanatumaga mu buryo bari bazitunze mu buryo butemewe n'amategeko, zikaba rero zamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano za M23 binyuze mu bufatanye n'abaturage, abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano. Ubuyobozi bw'aka gace bwo buvuga ko ifatwa ry'izi ntwaro ryaturutse ku bukangurambaga bwatangijwe tariki ya 15 Gashyantare 2025 butangizwa na Albert Migabo Nyagaza. Uyu ni umuyobozi wa quartier ya Ndendere ku bufatanye n'abayobozi ba M23. Ibi bikaba rero byaranakozwe kandi mu rwego rwo kugabanya ibyaha by'ubugizi bwa nabi byari bimaze gufata indi ntera muri aka gace, ndetse n'ibikorwa by'ubugome n'ubwicanyi n'ubujura bwa hato na hato. Uyu Albert Nyagaza yagize ati twifashishije inama n'ubukangurambaga twakoze uko dushoboye kugira ngo tugaragarize abaturage ko dushaka gusubiza ibintu ku murongo. Abaturage nabo barabyumva ndetse bashyikiriza intwaro zari zinyanyagiye mu baturage umutwe wa M23. Akomeza avuga ko rero kuri ubu ngubu ibikorwa byo gukusanya izi ntwaro byagaragaje ko abaturage ngo batangiye kwiyumvamo M23 ndetse n'uruhare rwabo mu kubungabunga umutekano muri quartier zitandukanye ndetse muri uyu mujyi wa Bukavu. Iyi gahunda rero ije kunganira izindi ngamba igihugu cyashyizeho cyo kurwanya intwaro zitemewe, harimo na gahunda ya DDRR ni DDRR DDRR gusa ni DDRR ubwo ni mu magambo ahinnye ni DDRR cyangwa se demobilisation, désarmement, réinsertion, rapatriement, l'intégration. Ni gahunda rero igamije gufasha abahoze mu mitwe yitwaje intwaro gusubira mu buzima busanzwe. Yego rero ni iki gikorwa kiri kubera hano mu mujyi wa Bukavu, kiri kugaragaza ubuyobozi bwiza bwashyizweho na M23 bugamije gushaka amahoro. Rero ibi bishobora no gutuma abaturage bongerera icyizere bafitiye uyu mutwe wa M23, ndetse banabigaragaje kuko bari gutanga izi ntwaro zabo ku bushake. Ibi bigaragaza icyizere bafitiye inzego zibayobora za M23. Ubuyobozi rero bw'aka gace ka Ndendere burashimira abaturage ubwitange bafite ndetse n'inzego z'ibanze, banasaba kandi abandi baturage bagifite intwaro zitemewe ko bakwibwiriza bakazishyikiriza ubuyobozi batikanga, ahubwo bagaharanira amahoro n'ituze muri uyu mujyi wa Bukavu. Si ibi gusa biri kuvugwa hano muri Kivu y'Amajyepfo, kuko M23 yamaze no gushyiraho guverineri mushya w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Sinzi niba yizeye ko ino teritwari yaba yamaze kuyifata, kuko haracyarimo ibice bitaravamo kandi bicyumvikanamo imirwano.
ariko M23 ibyo byose ntabwo navuga ko itabirebyeho, yahise ishyiraho guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero byatangajwe ku munsi w'ejo tariki ya 11 Kamena 2025 nibwo M23 yatangaje ko yashyizeho guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero magingo aya ngaya M23 yamaze kumushyiraho muri ibi bice. Yego. Uwitwa Busu Bwangwi Nshombo Patrick, yitwa ngo ni Busu Bwangwi Nshombo Patrick, niwe guverineri mushya w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa M23. Yego, M23 yamuhaye ziriya nshingano biciye mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga Yobeluwo, kabisi udashyizeho Yobeluwo wabyibagiwe cyane. Busu Bwangwi Nshombo Patrick, Busu Bwangwi bisobanura iki kwe? Mutubwire muri comment yawe. Kora amazina nyine reka tubwe Nshombo Patrick. Uyu wagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyepfo na M23 asanzwe azwi cyane muri iyi ntara, ndetse mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahataniye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Bwana Nsanzimfura icyo gihe yabaye wa gatanu mu matora, yanasize witwa Jean-Jacques Perusi wahunze Bukavu yerekeza hariya Uvira. M23 akimara gufata uyu mujyi niwe watorewe kuyobora iriya ntara. Ubundi byari ku ruhande rwa guverinoma nyine. Uyu Busu Bwangu nawe yari mu bahataniye umwanya wo kuyobora Kivu y'Amajyepfo ku bwa guverinoma. Noneho rero Busu Bwangu Patrick yasimbuye ku nshingano zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Birato Rwihimba donc y'Amajyepfo murambarira, witwaga Birato Rwihimba Emmanuel uherutse kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Ubwo rero nuko kubaka inzego M23 irakomeje tayari kizaho guverineri, ariko iri zina riraza kutugora. Ni Busu Bwangu Nshombo Patrick. Yego, Busu Bwangu Nshombo Patrick byamaze kuba byemezwa na Colonel Nanga, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23. Igikorwa cyiza cyane cyo kuzuza magingo ya Kivu y'Epfo ifite guverineri. Ikindi kiri kugarukwaho rero ni imirwano karundura karahabutaka imaze iminsi hariya muri Rucuro. Coalition bamaze iminsi barasana na Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na twirwaneho mu bice bya teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuwa mbere bararwanye Bwana Nsanzimfura, barasendera hano muri centre ya Nyamirima, byari tariki 10 Kamena. Bararwana koko muri metero nka 40 uvuye Kiwanja muri groupement ya Binza ahitwa Nyamirima. Humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'into, ariko nirwo rwiriwe byanateye ubwoba bwinshi abaturage bahariya. Baranahunze cyane. Benshi barahunze. Ubwo rero bamwe bahugiye bahungira hese, hari ubuhungiro bahari ni mu bihuru. Bahungiye mu bihuru, abandi bahungira mu bindi bice bitekanye bituriye aho ngaho haberaga imirwano. Ubwo bazi muri biriya bice batubwira ibice bikikije Nyamirima bishaka gutuma rwose mu gihe Nyamirima yatsemo umuriro bahunga. Ni hehe wahungira mu gihe Nyamirima bitoroshye? Ubwo abahazi muri Rucuro batubwire. Amakuru rero avuga ko habaye imirwano ikomeye, ariko imarikiye ngo yamaze umwanya mutoya. Urumva? Ahubwo biraba ko bamwe ngo yamaze umwanya muto, abandi ngo yamaze umwanya umunsi wose. Usara abaturage benshi nyine bayiguyemo, harimo n'umwana w'umukobwa isasu ryamufatiye mu rugo iwabo, ryamusanze mu rugo iwabo, rimwahuranya ako kanya. Ntabwo yahise apfa, ahubwo bamujyanye kwa muganga ahita hasiga ubuzima. Kuri apfa kwa muganga rero aremeza ko rwose uyu mwana yamaze gupfa. Umwana uri mu kigero cy'imyaka 13, kandi avuga ko iki gitero Wazalendo bagikoze bashaka kongera kwigarurira centre ya Nyamirima, bambuwe mu mezi 2 ashize n'abarwanyi ba M23. Umwe mu batuye ibyo bice abivugaho rwose yavuze ko ngo hari mu masaha y'igitondo ubwo ngo babonaga FARDC, Wazalendo na FDLR binjiye bemye mu mujyi wa Nyamirima, kandi waragenzurwaga na M23. Ngo bikurikirwa no guturika kw'intwaro nini n'intoya yegeje mu masaha y'igicamunsi. Noneho ibi bitero abarwanyi bagize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 babisubije inyuma
barabirukankana bageza mu ishyamba, ngo babageza mu ishyamba, ngo kugeza ubu umutuzo utangiye kugarukanaho umubare w'abaguye muri iyi ntambara wo ntabwo uramenyekana. Imirwano yabereye muri Groupement ya Binza yaje mu gihe imishyikirano hagati y'u Rwanda na Kongo ikomeje kuzamba rwose, cyangwa se kuzama gatatu turabizi. Yego. Nyuma y'uko u Rwanda rwikuye no mu muryango wa ECAS bitewe n'uko u Rwanda rushinja uyu muryango kuba igikoresho cya leta ya Kongo, urabizi. Yego, oze utubwira ibintu bya Masisi, utubwira Warikare, utubwira Rucuro, tuvuye i Bukavu. Yego. No mu Bibogobogo hari imirwano. Mu Bibogobogo rero kana twinjireyo. Tubwire kabisa. Kuwa mbere habaye imirwano ndetse no kuwa no ikintu gitangaje nga Bibogobogo ntabwo twese tumenye ko byarangiye, twumvishe ngo hiriwe imirwano ariko twari kubigaruka tukavuga iki. Ikigaragara kugenda bite rero. Hari bitaravuzwe tumaze kuba tumenyeshwa. Ikigaragara ndabona ari teritwari zose. Urugamba rushobora kuba n'ubundi rugiye gukomerezamo. Ntabyo kuvuga ngo iyi ni teritwari yonyine irimo imirwano nk'uko byari bimeze mu minsi ishize. Ibi biganiro bishobora kuba bigiye kugira ingaruka zinakomeye cyane. Yego. Aha mu Bibogobogo rero hari ibintu tutagiye tugarukaho. Abarwanyi rero bo muri Wazalendo bazwi cyane mu bikorwa byo kwiba amatungo y'Abanyamulenge bo muri aka gace ka Bibogobogo bagiye kuhiba. Bahibye amahene, ariko umwe muri abo bazibye yahise afatwa. Ibi byabaye mu gitondo rero cyo kuwa kabiri tariki ya 10 Kamena 2025 nibwo Abazalendo bagabye igitero gikaze ahitwa Sebasaza, aha ni mu Bibogobogo, banyaga ihene z'abaturage. Kubw'amahirwe make umwe muri bo arafatwa, ndetse bari banamaze no kwigamba iki gitero bari bagabye hano muri ibino bice. Magingo yanga rero amakuru aragaragaza ko humvikanye urusaku rw'imbunda zikaze. Amakuru aranavuga ko rero kuva mu rukerera rwo kuwa kabiri amasasu yumvikanaga aho abarwanyi b'Abazalendo bari bamaze kunyaga ihene zaha kwa Sebasaza. Nta mubare wavuzwe w'ihene zanyazwe, ariko biravugwa ko mu zanyazwe harimo iz'abaturage babashije kugarura, ndetse kandi banafata n'umwe mu barwanyi b'Abazalendo bari bagabye icyo gitero. Amakuru akomeza avuga ko rero umwe mu barwanyi bafashwe yavuze ko ngo umukomando wari ubayoboye yitwa Shore y'Ingabo. Rero bizwi ko iki gitero kandi giheruka Abazalendo bagizemo uruhare, ngo banyazemo inka 10, haza kugaruka inka zigera kuri 2 bigizwemo uruhare n'abasirikare b'u Burundi. Twabigarutseho bakoranaga bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni ibitero byari biyobowe n'uyu nguyu Shore y'Ingabo. Uyu Shore y'Ingabo cyangwa ni Shore y'Ingabo ni Shore y'Ingabo ni Shore y'Ingabo. Uyu mugabo rero azwiho cyane ubugizi bwa nabi. Avuka ku babyeyi babiri badahuje ubwoko, kuko kugeza ubu ngubu se umubyara ni umufurero, mu gihe nyina ari umunyamulenge. Hariya se wagendera ku kinago ubwo nyine ni umufurero nawe. Ubwoko numva ngo umuntu abukura kuri se. Ubwoko nge ntazi kumenya ngo ni ibiki. Yego, yagiye rero avugwaho ibikorwa nk'ibi, ndetse rimwe na rimwe bikanavugwa ko ngatajya ahuza n'abandi barwanyi bo muri Wazalendo. Ni mu gihe rero abangaba bakomeje n'ubundi kugenda basubiranamo. Rero asanzwe nganafite abarwanyi be ayoboye ba Mayimayi, ariko ngiyo Wazalendo bagabye igitero byo kurimbura Abanyamulenge niwe usanga abiri imbere kandi abiyoboye abivugwamo. Urumva rero uyu Shore y'Ingabo ni umwicanyi. Shore y'Ingabo ni umwicanyi ruharwa. Ni umwicanyi kabuhariwe, kuko ntabwo ayobora Abazalendo nk'uko bivugwa. Ayobora Mayimayi, ariko ngiyo Abazalendo ngo bashaka kugaba igitero simusiga mu Banyamulenge kuko ngarabazi. Yes. Hanyuma reka tuve muri ibyo bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bwana Nsanzifura, tunyarukire mu makuru ari kuvugwa mu kijyanye nko muri politike na diplomasi rero, kuko reka duhere ku nkuru ya Jean Pierre Bemba. Reka duhere ariko bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyaboneka. Amerika birasa nkaho yasubije ibintu ibubise. Ibi ni nko gushinja u Rwanda, kuko ngo irashaka ko noneho kuri urabizi ku kwezi twiteze byinshi, twiteze isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, bidacana uwaka rwose.
imbanziriza amasezerano yarasinywe harya ni mu mpera za Mata. Noneho ni mu ntangiriro za Gicurasi impera za Mata. Ni mu mpera za Mata yego. Okay. Ubu rero noneho Amerika nibivuze iti noneho turashaka ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo mbere yo gusinya amasezerano. Bwana Nsanzimfura umubwira ikindi bisobanuye. No gushinja u Rwanda ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nkwe kwirura ko u Rwanda rutazikura mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva amasezerano atazagira gute? Atazasinywa. Ni nko gushimangira ko u Rwanda rufite ingabo kandi narwo rurabihakana. Yego cyane. Ntabwo bakubwira ngo barabwese u Rwanda rurakura ingabo rutemera ko zihari. Nuko ngo rero u Rwanda rwo rurasubiza nyine bijyanye nkuko Amerika igize ite ibivuze sibyo bavuga turakura ingabo mu hehe kugira ngo amasezerano asinywe ayo ni nk'amananiza rero turakura izihe ngabo hehe mu burasirazuba bwa Kongo hari ingabo zacu za RDF. Rero icyo mbona muri ayo masezerano nayo ishobora gukubita igihwereye. Naho abantu batangiye kuvuga batariko Amerika nayo ubanza ariyo gashoza ntambara kuko nibivuga ngo u Rwanda rukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo imyaka 3 irihiritse u Rwanda ruhakana ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibice byose byagiye bifatwa Kongo yavuze ko ari ingabo z'u Rwanda zafashaga M23 ko u Rwanda rubirimo. U Rwanda rwarabihakanye. Ubu kuri iyi nshuro mu gihe hagiye gusinywa amasezerano mu by'ukuri bageze mu mahina nibwo babonye kubwira u Rwanda ngo rukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo amasezerano asinywe. Iyo byajemo gatotsi. Leta zunze ubumwe za Amerika rero ngo zaba zirimo gushyira imbere amasezerano azasaba u Rwanda gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'uko impande zombi zishyira umukono ku masezerano y'amahoro, aho bivuga ko ibi bishobora kutazashimisha u Rwanda rukomeje kugaragaza ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo ari ikibazo ku mutekano wawe. Deja bise binumvikana iyi ni ingingo yongerewemo mu masezerano kuko iyi ntiyari irimo y'uko ngo u Rwanda rugiye gukura ingabo ku butaka bwa Kongo. Iyi ngingo ntabwo yari igeze ivugwaho ndetse n'ingingo zagaragajwe iyi ntabwo yari irimo. Ni indi ngingo Amerika igiye kongeramo. Bigaragara ko rero hari ikintu kibaye muri iyi minsi kuko wa mugari mu mbanziriza amasezerano yari yasinywe nta mushinga w'amasezerano warabanje gushyirwaho umukono urahari ndetse uburyo bwo kuyasinya noneho mu buryo buri definitive byari byagaragajwe ko hazaba hari n'abahuza. Deje u Rwanda rwari rwaranemeye iby'aya masezerano ruvuga ko ruzayasinya. None se ibi byo kuvana ingabo mu burasirazuba bwa Kongo bajya gusinya izo mbanziriza amasezerano byari byavuzwe byasubiye bubisi rero. Ubuyobozi bwa Leta zunze ubumwe za Amerika urumva burangajwe imbere na Donald Trump burimo gukora ibiganiro ngo byo guhagarika imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo no kuzana miliyari z'amadolari y'ishoramari y'ibigo by'uburengerazuba mu karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro arimo tantalum, zahabu, koruba, umuringa ndetse na lithium. Ahangaha rero sasyo bivuze niki? Sinzi niba ubona ko Amerika itangiye kureba ku nyungu zayo bwite cyane. Muri Gicurasi Masad Boulos ni umujyanama mukuru wa Trump kuri Afurika yatangarije Reuters ko Washington yifuza ko amasezerano y'amahoro yarangira mu gihe cy'amezi 2. Igihe wavuga ko kidahagije mu gukemura amakimbirane akomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu myaka irenga 30 ishize. Umushinga w'amasezerano y'amahoro wabonwe na Reuters uvuga ko igisabwa ngo umukono ushyirweho ari uko u Rwanda rukura ingabo, intwaro n'ibikoresho muri Kongo. Umwimerere w'inyandiko itariho itariki ngo wemejwe n'amasoko 4 y'abadiplomate bavuga ko yanditswe n'abayobozi ba Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe nyuma yo kubona iyi nkuru yayikomojeho avuga ko yizeye ko aba bari gushyira amakuru ku mushyikirano ikomeje amakuru y'umushyikirano ku karubanda kandi gikomeje ngo bazi ingaruka bishobora kugira gute guteza. Ati nizere ko abo rero impande zombi ziri mu biganiro bigamije rero ku masezerano bikomeje ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati nibo barimo
gusohora nabi ibyifuzo by'uruhande rumwe ndetse n'inyandiko zirimo izikomeje ikomeje mu itangazamakuru kugaragara mu itangazamakuru. Ati bumva ko bashobora kubangamira intsinzi y'ibiganiro bya Washington. Uyu mushinga rero urenze gutangaza amahame abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi basinyiye mu muhango wabereye i Washington DC muri Mata hamwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Iyi nyandiko ivuga ko impande zombi zizakemura ibibazo byose by'umutekano mu buryo bwubahiriza ubusugire bwabyo. Nubwo rero u Rwanda rwakomeje guhakana ko rufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi nkuru ikomeza ivuga ko rwohereje abasirikare bari hagati y'ibihumbi 7,000 n'ibihumbi 12 mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bashyigikire inyeshyamba za M23 nk'uko ngo abasesenguzi n'abadiplomate batangarije Reuters mu ntangiriro z'uyu mwaka, nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigaruriye imijyi 2 minini mu kanya nk'ako guhumbya. Ni mu gihe rero raporo y'impuguke za Loni nyamara rero zo zagiye zivuga ko ngo u Rwanda rufite ingabo raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko ngo u Rwanda ngo rufite byibuze ingabo ziri hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 muri Kongo, nubwo Rwanda rutigeze rubyemera babihakanye. Rero u Rwanda kuva kera rwahakanye ko ruha intwaro n'ingabo umutwe wa M23 uvuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi zo guhangana n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'igisirikare cya FARDC bafatanyije. Amakuru rero agera kuri Reuters dufite aha ngaha ngo avuga ko u Rwanda rutigeze rusubiza uyu mushinga w'amasezerano wateguwe na Amerika guhera mu cyumweru gishize. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangarije Reuters ko impuguke za Kongo n'u Rwanda zizahurira muri iki cyumweru i Washington kugira ngo baganire kuri aya masezerano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntabwo yahise isubiza icyifuzo cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi ngingo. Umwe mu bayobozi bakuru mu biro bya Perezida Tshisekedi wa Kongo yashinje u Rwanda gukurura ibirenge kuri uyu mushinga, maze avuga ko kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo ari ngombwa kugira ngo inzira yo gushaka amahoro itere imbere. Uyu ngo rwose yagize ati turasaba ko ingabo z'u Rwanda zavayo burundu mu rwego rwo gushyira umukono ku masezerano kandi ntituzisubiraho. Yego, umushinga w'amasezerano wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika urasaba kandi ko hashyirwaho gahunda ihuriweho y'umutekano bise Joint Security Coordination Mechanism. Ishobora rero kuba irimo n'u Rwanda n'abakozi b'indorerezi z'abasirikare b'abanyamahanga kugira ngo bakemure ibibazo by'umutekano, harimo no gukomeza gukemura ikibazo cy'inyeshyamba z'abanyarwanda nyine. Abasesenguzi bo bavuga ko umutwe ukunze kuvugwa cyane cyane ari uwa FDLR utagiteye ikibazo kinini ku Rwanda, nubwo guverinoma y'u Rwanda igendayo ikomeza ivuga ko ngo ari ikibazo gikomeye cyane. Nubwo abo bavuga gutyo, ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF Brigadier General Rwivanga we hari uko yabivuze. Rwivanga we yabikomojeho rero, we yavuze ko ngo umutwe wa FDLR ufite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10, ariko bakomeza kwihisha mu baturage iyo babona basumbirijwe. Yego, agaragaje ko uyu mutwe wagiye ugaba ibitero byambukiranya imipaka ku butaka bw'u Rwanda. Yanatanze urugero rw'ibitero byagabwe mu Kinigi n'ahandi muri Rubavu kuva mu mwaka 2022. Umushinga w'amasezerano uvuga kandi ko Kongo isabwa kwemera ko M23 igira uruhare mu biganiro by'igihugu ku buryo bungana n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo. Ibyo nanone Kinshasa ikaba itabyumva neza kuko ifata M23 nk'umutwe w'iterabwoba kandi ukoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda. Urabyuka rero ko Kongo iri mu bindi biganiro bitaziguye na M23 ku masezerano ashobora no guhagarika imirwano, nubwo bisa nkaho ntacyo byatanze muri Qatar, wenda bazasubira, ariko aka kanya bavuyeyo. Rero uyu M23 zarataye. Uyu mushinga w'amasezerano uvuga ko u Rwanda ruzafata ingamba zose zishoboka kugira
kugira ngo M23 ive mu bice iri kugenzura hakurikijwe amasezerano yanemerejwemo i Doha muri Qatar. Umwe rero mu bahawe amakuru yatubwiye ko kugeza ubu ngubu iki gikorwa kiri gukorwa, ndetse ngo mu cyumweru gishize Qatar yagejeje umushinga w'amasezerano ku ntumwa z'impande zombi zagombaga kubanza kuwigishwaho ndetse bakawugishwaho n'inama n'abayobozi bahagarariye nyine aya masezerano n'ibi biganiro biri kubera muri Qatar. Umwe mu bayobozi b'inyeshyamba utavuzwe amazina we yavuze ko nta kintu gifatika kiragerwaho kiganisha ku kurangiza aya masezerano ashobora no gutuma M23 itakaza ibice yigaruriye. Nubwo ibi bisa nk'ibidashoboka ukurikije byagiye bitangazwa n'abayobozi ba M23 barimo na Colonel Nanga mu bihe bitandukanye bavuga ko M23 ngo abanyekongo batakumva uburyo yava mu bice yafashe harimo n'imijyi mikuru. Rero n'ubundi bigakomeza kugenda bikurura intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo nta herezo. Hanyuma ariko sinzi niba uri kubibona ibiganiro bya Amerika bya Washington biri guhuza u Rwanda na Kongo byagutse. Bashaka ko buri kantu kose bakaganiraho. Ruriya rugomero rwa Rusizi ya gatatu urumva urugomero rw'amashanyarazi narwo riri mu bigomba kuba bigira gute mu bizigwaho urumva yego. Ni umushinga rero wo kubaka uru rugomero u Rwanda ruhuriyeho n'ibihugu bya Kongo ndetse n'u Burundi. Amerika nayo urumva uyu mushinga uri mu mutima w'igihugu cya Amerika, yego, cyangwa se mu mutima w'ibiganiro yego Amerika iri guhurizamo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo u Burundi narwo bukoraho ariko bwo ntabwo bigira gute bibureba. Africa Intelligence yo ivuga ko uru rugomero ruri mu mutima w'ubwumvikane bwa politiki n'ubukungu Washington iri kugirana na Kinshasa mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka irenga 3 ibera muri Kivu. Iki gitangazamakuru kivuga ko kuva muri Gashyantare uyu mwaka no kuva ibiganiro by'u Rwanda na Kongo byatangira, Amerika yashyize ruriya rugomero mu ngamba zirema icyizere mu mpande ziri kuganira ngo kuko yizeye ko rushobora guteza imbere amahoro. Bitezwe ko urugomero rwa Rusizi ya gatatu mu gihe ruzaba rwamaze kuzura ruzajya rutanga amashanyarazi angana na megawati 206 ku mwaka, n'amashanyarazi azajya asaranganywa hagati y'u Rwanda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umushinga wo kubaka ruriya rugomero umaze imyaka irenga 20 uganirwaho, gusa byitezwe ko mu gihe Amerika yaba ishoboye kumvikanisha u Rwanda na Kongo, imirimo yo kurwubaka yahita yihutishwa. N'imirimo rero yakabaye yaratangiye ubundi mu myaka yashize, gusa igenda isubikwa kubera umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo wagiye uzamuka. Amakuru avuga ko rero mu gihe u Rwanda na Kongo byaba bishoboye kumvikana, Amerika iteganya kwifashisha imwe muri sosiyete zayo igatera inkunga imirimo yo kubaka ruriya rugomero rukagirira ngo akamaro ibihugu byombi, nayo ikagira ijambo birumvikana. Mu baterankunga rero b'umushinga wo kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu kandi hanavugwamo sosiyete y'Abafaransa ya Total Energy iteganya kwegukana imigabane yarwo ingana na 20% mu gihe rwazaba rwuzuye. Hanyuma usibye Total Energies, ikigega gishinzwe gutera inkunga imishinga y'iterambere ya Aga Khan Fund for Economic Development ACFED nacyo kirateganya kuzagira imigabane muri ruriya rugomero. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo iya Kongo ndetse n'iy'u Burundi buri ruhande ruzaba rufite imigabane hagati ubwo ni imigabane ingana n'10% y'urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Byitezwe ko imirimo yo kubaka ruriya rugomero izaterwa inkunga n'ibigo birimo banki y'ishoramari y'Abanyaburayi EIB, banki itsura amajyambere y'Abadage KfW, banki y'isi ibinyujije mu kigo gifasha abikorera kuzamura ubucuruzi rwabo ariyo IFC, ikigo gishinzwe ishoramari mu Bwongereza BII, ndetse na banki nyafurika itsura amajyambere BAD. Ikigega cy'Abafaransa gishinzwe iterambere nacyo cyari mu baterankunga, gusa kiza gukuramo akarenge muri Mutarama uyu mwaka wa 2025.
kuri ubu sosiyete 5 z'ubwubatsi nizo zigomba gutoranywamo imwe izubaka ruriya rugomero, zirimo iya Ozaltin Suma y'Abanyaturukiya yubatse inyubako zitandukanye mu Rwanda zirimo Kigali Convention Center, BK Arena na Stade Amahoro ivuguruye. Hanyuma izindi ni Neuro LDL, urumva mu magambo arambuye ndabona ngo ni Insat Verticale maye nka data ururimi sinzi noneho rwarirwo gusa ni y'Abanyaturukiya nyine ndetse n'Abanyakoreya. Hari Power China Wadong Engineering Corp, Sinohydro Bureau 14 Co and Sinohydro Engineering Bureau 8 Corp z'Abashinwa. Hari Orascom DEC y'Abanyamisiri n'Abashinwa na Rimac Motor Angel ihuriweho n'Abanyaportugal.